Hata siku nimeletewa mtoto sababu mimi nilikuwa tasa kabisa singelizaga. Mwanga mweupe sana najikuta musale kubwa sana. Najisikia sauti iko na Irene nasema naona presence. Niko mufasi kwenye niko nasema peke yangu. Peke yangu najisemesha musale mwa kubwa nyeupe yani sioni mwanzo au mwisho wa hiyo sala. Najikuta nishavaa kitambala, najikuta nishavaa kanzu nasema naanza kujisemesha sasa Mungu. Najua tu kama ni Mungu hapo nipo nazungumza naye. Hapa niko kwanza mimi peke unaniletea nini humu? Humu niko nafanya nini? Subituma haraka sana. Nachambona ipisini. Ipisini amazimera kandi inatulia sana. Naona mara mwanzo pisine. Haraka sana naona mwe pisine panye. Panye nye komo bougie mweupe komo katasi. Bougie na panye sema mpanye mnakiaga matunda au mnakuja vitu vizuri bougie. Kwa haraka sana naona upande mwingine wa pisine. Kukwako kama vile watu watatu wanavaa nguo nyeupe. Niko nafungua macho ni watazama naona kama macho yangu hawezi kafunguka yote. Lakini siwezi kuwafuata, siwezi kufanya chochote. Na kwa kama hivi niko hypnotize, siwezi tingizika. Kwa haraka naona ule wa katikati anashikilia kitu mikononi. Alipoona kama anashikilia kama hivi filme tu imagine na kwaga tu nalia nikiona mtu anaimba Mungu ni wera kisha tena anaenda mzambi nalia sana. Hamjui. Ni vizuri unapomtumikia Mungu akuoneshe yeye ni nani. Hautamchezeaga. Hautamvangaga, yani hakuna kumvanga. Nalia kila siku mtoto sipati, najuza vitapitikana aje naenda atakuwafumu huko, wamama wananipatia vimajani niiname. Wanakula tu pesa zangu bure, kwanza hawajui chochote. Najiona natokea nafasi ambayo ni nzuri sana, lakini naenda kwa mfumo mwenye hana chochote, hana hata chakula. Eti anataka nisaidie, hata nisaidia nini? Mimi nimeona Mungu, nimemwishi Mungu. Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakanya mukuru chama kiwazanira bishasha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana. Hama dusura dukengurira bwo bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude. Hama ndababwira ko ndabakunda cyane nko mudukurikirana. Novuga yuko support yanyu kumburira dushika ku mutima cyane tuma turondera inkuru nyinshi mwifuza. Yes, hano mutubona turi mu kibenga twadodoye batwakiriye. Yes, ariko umuntu tuje kuraba batubwiye ko ari muri etage ijya niveau igira niveau ya mbere. Ijya niveau ya mbere. Yes, nivuga yuko numuririmbyi kazi asanzwe aririmbira Imana akorera Imana akoresha nuvuga aduha ubutumwa bice mu nzira zo kuririmba nuvuga muri benshi bakunze kuvuga ngo ni gospel. Yes, ni Irene yitwa Irene Mbari Irene Kapungu asanzwe akorera ngaha mu Burundi asanzwe aririmba neza cyane nkaza ndirimbo nyinshi abantu babakizwa muca mu mumenye. Yes, twifuze rero kuza tumusangi wiwe yarazi ko dufitane programme ya saa yine ariko twaje tuza saa 5 kubera yuko tuba twifuza kumenya ubuzima benshi baba babayemwo. Ah, Junior. Vite. Bonjour. Bonjour. Tu parles kirundi ou bien le français? Je connais le français. Tu t'appelles comment? Génial. Ta mère, elle est où? Il est là-bas, dans la chambre. Ton père, il est où? Il est au Tchad. Quelle chanson de ta mère que tu connais, toi? Moi, je connais seulement mon billet. Okay, tu peux chanter? Non, il ne chante pas avec moi, maman. Non, mais toi, tu peux chanter. Mais non. Mais non. Mon billet Yesu. Uhitaji mtoto mwambie Yesu. C'est ça. Ok, merci beaucoup Junior. Turashobora kwinjira kumbure tumurindira garuke. Ok. Kesi bakunzi ba Buja TV nko twababwiye. Yes, mujya nuvuga mwamubonye. Twamaze gushika rero Irene nguyu rero mubona. Irene, bikoye? Uko bien? Tulikuwa bila kwa masaa tulikawia tulikuwa tuliongea 10h maintenant tulipisha masaa lakini hakuna problem kiza. Tatizo hata kidogo. Quoi, tu veux quoi Junior? Junior anasema français tu Junior? Anasema Kifaransa tu. Ariko ikintu kiryoshe nuko Irene wewe ni Kirundi arakivuga. Junior
Irene biko isasa Bien sana. uno musi rero biko bigenda gute kuri uno musi Irene Umunsi ndanezerewe cyane kubabona ngaha muhira. Yego. unyura mu biki Irene uri gukora ibiki Jewe ndiko ndateka mu gikoni. Yego. turashobora gusanga mu gikoni ntacyo turabye uri kurateka turabe tutizabe amapishi ya Irene yes yes abakunzi ba Buja TV no musi twava dukorera mu gikoni lakini mbona unapika unakawia au bini vya usiku Niko nataka kupika sasa hivi. okay yes bakunzi ba Buja TV ni Junior turabona umenga muguruguru sana yes bakunzi ba Buja TV nko mumbona rero ni Irene novuga muririmbyi kazi asanzwe aririmba novuga gospel duha ubutumwa biciye muri gospel tumusanze urumva mu gikoni urumva bya bindi nyene umwanya nyene dukoresha nyene byo tubonye yes Irene turashaka kuvugana gatoyi turumva yuko indirimbo zawe n'umwana wawe arazizi urazimwigisha indirimbo ziwawe Arazumva. Imisi yose ngaha muhira. yatwaniye kuturirimbira ngo mpaka ngo muririmbe muri ko Ego. Sinzi. Junior maintenant tu peux chanter avec ta mère je pense yes tu peux chanter avec ta mère ok chante alors tiens chante alors Yesu. Wahitaji mtoto Tumwambie Yesu. umefukuzwa kazini mwambie Yesu. wahitaji faraja mwambie Yesu. merci beaucoup Junior tu es en train de manger quoi Les carottes. tu aimes beaucoup de carottes ok babushe basheshe te babushe Yena ndumva yuko umwana wawe umwigisha novuga byo kuririmba kandi ni byiza urifuza yuko nizere ko cyane gose ukora nyene gusenga yego imisi yose yego nizere yuko uno munsi tuza kuvugana byinshi na Irene urabona yuko yarasanzwe ariko aritekera ivyiwe byo kuri uno munsi lakini tuva ngaho tubifunguye ko Irene yego nuko nyene tuzobifungura kumwe tuzabifungura tuzakufungura kumwe Irene azi igifaransa nico novuga n'igiswahili ariko je namubrije ko uvuga ikirundi kuko asanzwe akizi na gike sivyo no Irene kunda cyane nizere ko ufite n'indirimbo z'ikirundi yego urukundo yego uyu mu kirundi unabaza kiraguta indirimbo zawe Irene neza cyane kandi ndashima Imana kubera mu Burundi ni wacu abantu barazakira neza cyane yego Gese reba kozi ba Buja TV ni Irene akubwira yuko indirimbo ziwe abantu bazikunda cyane bazakira neza Irene rero umuntu acifuza kumenya mbega Irene afite album zinga imwe gusa yego yasohotse ryari depuis août kwezi k'umunani yego kwezi k'umunani wayisohoye mu kuyidandaza canke wayisohoye kugira ngo abantu nyene babizimenye mu bwa mbere oya isi ubudandaza igikorwa c'Imana si ubudandaza kubera abantu batabagwe baronse yego yes kugira abantu batabagwe banuvuga ryajwi ry'Imana ribashikire bamenye ibanga ry'Imana ibanga kuronka amahoro mu mutima amahoro mu butima yego nuko nyene Imana niyo amahoro Imana n'urukundo iratukunda cyane gose kandi jewe shaka ko abantu bamenye iryo banga kubera hariho abantu batamenye iryo banga yego niyo objectif yiwanje yego niyo numero yiwanje yes ni Irene akubwira yuko niyo objectif afise novuga niyo ntumbero yiwe kuvuga yuko abantu bose bamenye iryo banga yuko Imana idukunda cyane Imana itwifuriza urukundo yuko Imana yifuza yuko tuzokoma tubaho neza lakini sasa Irene jecho nifuza kwanza ko woteka injazi wawe turabakuruza iteka yes Irene uno musi rero wari wateganije rero kuza kuja he programme zawe zimeze gute jewe shaka kugenda ku isoko byo mwijoro byo ku gitondo bya yaheze yego navyo waruzi ko tuza kuza none kuri kurategura ndiko ndategura kubera Imana yabyimbariye ko muzoza nimwe Irene aravugishwa yes Imana yizi ko tuza kuzaga yego kubwira yabimbwiye reka
reka ndabategurira ibyo baza gufungura ko ndabiteguye neza cyane. ndabona tuza gufungura neza sike are you ready bro tuza gufungurana ibyo Irene aza kudutekera n'ubwa mbere amfite natwe tugirisha ikiganiro umuntu gaca dutekera nivyo byiza kandi umuntu wari wese aje kwa Irene nizere ko ava ngaha afunguye Ego byose birahari. yes Irene umuntu acifuza kumenya mbega Irene wewe asengera he byo mu Burundi ho ko twumva n'ikirundi kukugora no kuvuga birakorohera kuja gusenga ahantu usanga bavuga ikirundi cyane uhora cyumva cyane Ndacumva kandi kukivuga niyo kibazo birangora. gerageza tumva yuko ubizi Geza ego. usengera rero Irene Kuri Sabaoth Church irongorwa na Prophet of Jesus Didier Joshua. Ego mu Ngagara Museti. Prophet of Jesus Didier Joshua Ancien Suguje Niwe papa wanje. niwe ndomonye Ni yeye. Ni yeye babangu, ni yeye amenihubiri Injili. tuko kwenye maisha ya zamani kakuleta kwenye maisha mpya ya Yesu. Amenifunza mengi sana, amenifunza mengi na kanonesha Mungu mwenye kutenda miujiza. Yes, kumbure wewe hari ubuzima bumwe warubaye mu bwa mbere ucurahinduka. Ego Umuntu yifuza kumenya mbega ubwo buzima Irene yarabaye mu bwa mbere bwo ubuzima bumeze gute Irene? byari bikomeye cyane. Kumbure agaraza kwitubwira twaba two turafungura adusigure neza atubwire ukuntu Imana yoba yaramugendeye Irene arahindura ubuzima kuko ari abantu basanzwe bari mu ubwo buzima Irene bifuza yuko nabo nyene bobuvamo ariko barakabura novuga ya ntango ya début comment ashobora gutangura nyene kugira ngo ahindure ubuzima abe mu buzima bwa sibyo nega Irene. Uraza kubidufasha kumbure ubidusigure neza nitwa tuko turafungura sibyo En français, je peux dire en français. Quand Jésus veut te rencontrer, c'est que Dieu t'a appelé. Dieu t'appelle d'abord et après tu rencontres Jésus sur ton chemin. Si Dieu veut que tu rencontres Jésus, il va envoyer quelqu'un. Un envoyé de Dieu, un pasteur, parce que l'évangile est prêché partout au monde, sur les réseaux sociaux, l'évangile est prêché. Unaviona sasa mtu ambaye anataka kukutana na huyo Yesu kwanza unapomuita anakuja kwa njia yoyote ile anakuja kwa maombi sababu Mungu yuko fasi yote sio kwanza ubatizwe unaweza anza kumzungumzia Mungu na kabla hujabatizwa ego nuko nyene unaweza kwanza kumtumikia Mungu hata kabla hujabatizwa ana kumtumikia kuzungumza naye sababu uhai wako ni yeye ana control. Yes, umuntu cyifuza kumenya ati mbega ko tuzi yuko Imana yifuza yuko abantu tuba bashasha yifuza yuko twebwe twobatizwa ava yuko tuyegera tuyiganiriza ariko Irene atubwiye yuko urashobora kurongo ya opportunity kuvugana n'Imana utarabatizwa. Ego birakunda cyikaguha umwanya nikaguha umwanya utarayakira neza mu mutima ni ma étape par étape imba umfise ko Imana iracakora Imana iri hehe Imana iri aho nyene iri muri wewe niri ku misozi sinzi Imana iri muri wewe urabibona abantu Irene akubwira yuko Imana ntiri ku misozi Imana niri hehe niri ruguru Imana iri muri wewe igendana na wewe gusa nuko Junior quoi yes Irene akubwira yuko Imana ntiri ku musozi Imana niri hehe Imana iri muri wewe ugendana nayo nuko umuntu atabimenya ko agendana n'Imana none Irene umuntu ashifuza kugira umenye kugendana n'Imana ni giki rero kuomenya kugira ngo ubumenye ko Imana mugendana Juju kama unatembea na Mungu kuko Mungu anakuonesha vitu vingi sana sababu Mungu jua tumike na wewe inabidi umuhitaji unapomhitaji unapokuwa na ile roho ya kumhitaji baba nataka nikujue Mungu nataka nikujue naona wengine wanasema wanakujua unazungumza nao na mimi nataka nikujue hata ukiwa chumbani sijui bafuni kule mdush unamzungumzia tu baba anasikia kwanza ukianza kuishi ndani ya roho vya roho utavielewa kawaida. Yes, ivyo nyinshi nifuza no kukubaza ati Irene ko tumva yuko hari abantu usanga mva yuko ari mu vyisi akaba ari mu vyisi ariko ukazumva Imana itumye umuntu ati genda ubwira ujya muntu bujya buzima bayemwo yikebuke yuko umenye yuko hari abantu bimeze nuko batamwifuriza neza cyangwa hari ibintu bibi biri kubigomba bibe kuri we mubwire yikebuke atangure kunsenga atangure kunkorera ivyo bintu kweri abari ivyo bari Imana yamurungitse uwo muntu kweri yego binafikaga yuko libyo bitu Mungu anatuma mtu abadilike kila mtu anajua nasikia hata mu Jeremia
pale mwanzo Mungu anamwambia Yeremia eti nimekujua kabla wewe haujaingia tumboni mwa mama yako. Kila mtu ambaye yuko hapa duniani anajulikana mbinguni. Mungu anamjua. Jina lake linaandikwa katika vitanga vya Mungu. Imana iramuzi kuvatara navuko muzi neza kandi yamurungitse pour une mission. Et pour une mission, pour un but. Kila mtu alizaliwa hapa kuko numero y'Imana. migambi y'Imana. Migambi y'Imana. Ego twese turi ngaha mu isi. Ego kubera abantu benshi wakati wanafika hapa mu dunia wanaanza sasa kujali vya dunia, wanafikiri kama ndio vinyo Mungu alituitia, wanasahau mission. Kila mtu yuko na mission, kama ni kutolea Mungu sana, kila mtu yuko na mission, kama ni kuhubiri injili, kama ni kuimba, kila mtu, kama ni kutenda mema, kusaidia maskini. Sasa namna gani mtu utaelewa kama uko na mission? Swali langu gute rero umuntu azomenya ko afise iyo mission y'Imana? Mimi nikitaka kujua wewe na kusogelea pale nitakujua. Ugomba kumenya iyo mission y'Imana ifo kuyiyegereza. Nuko nyine. Wala sisa. Uno musi mvangana kiri agakiza guys. Irene bote kateka nacho. Uno musi mvangana kiri agakiza ariko Irene ateka ariko araturirimbira kumbira indirimbo z'Imana. Yes. Umenitendea mambo makubwa. Moyoni mwangu sijui niseme nini, kwenye njaa na jua kali ulinilinda huku niacha. Yesu, Yesu, nitaimba wimbo wa sifa siku zote, mahali pote nitaimba wimbo wa sifa. Yes, siku zote nitaimba nyimbo za sifa. Seti. Sijui nitakupa nini, Yesu wangu umenikupe nini, furaha umenipa Baba, sifa zote nakupa wewe. Haleluya. Amina. Yes, ile nashobora guteka rero kumbureje numva nangwe gusonza guys. Iraryoshe cyane. Ikorera Imana biraryoshe cyane gose n'ubuzima. Nuvuga harimo akanovera gatandukanye n'ivyisi cyane nuvuga Irene. Ni binshi cyane. Ibyo bintu atavyo bazire. Ego ni benshi batazi. Batazi nuvuga akamaro ko kubana n'Imana, ko kuba mu Mana. Aro nta kamaro kwe. Kuba mu Imana. Sinzi uko navuga. Harimo byose muri Imana, muri mu byose, umunezero, amahoro, comment je peux dire, la richesse, tout est là-dedans en Jésus-Christ. Tout ce que nous cherchons là-bas à l'extérieur, je ne sais pas, dans le monde, tout est en Jésus-Christ. Tout, la paix, la joie, longévité, la prospérité, tout est là, la santé est là. Et surtout quand tu viens, tu es malade, tu n'as rien. Jésus, lui, il te façonne. Il te donne une très belle forme dans ses mains. Il te donne la forme, une très belle forme pour ta vie. Et c'est là où les gens vont... yabayeguti yagenze guti wahindutse kusigaye usa neza ubuzima bwiza. Avant je ne ressemblais pas comme ça. Sérieux? Non, je n'allais même pas porter le pagne. Oui. Oui, je portais que des petits trucs comme ça, comme des petites filles. Turaza kumenya byinshi urumva yuko Irene aza kugira icyo asiguriye kumbere nico hanuriye kuri baba kobwa basanzwe bambara twa duhudu tugera ngaho nkuko wari kurabitubwira sibyo naga Irene. Imana yambika neza cyane. Ariko Irene umenga hari indi ma eglise ubona umenga ari abakobwa bazi ko ari mu Mana bito ko korera Imana ariko izo mpuzu bakaba bakizambara. Ego ariko niki bafise suko nyine suko kabisa bafise ikibazo ni kubera bataganyira n'Imana. Ego kubera Imana yifuza. Urazi Imana nimba yakutoranije umukoreye ikwigisha moment d'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit kacha iko communica ibi oya jewe nari nafise imuzu dutoya dushipe dutoya mini tunu tusiga ngaha wazi ariko ngo wazi ariko na badije pasteur wanje Suguje ancien Suguje prophet of Jesus DJ Joshua namubadije
bizogenda gute Imana ivuze abapastori bavuze ngo kwambara ibintu bitoyi si biza yambwiye ko jewe sinshobora kukobliger ngo bihindure ariko au fur et à mesure buke uzubitahura ko ibisibiza rero natanguye kuvugana n'Imana imisi yose mu ijoro 3h 13h 5h kacavugana n'Imana mu nzuba kacavugana n'Imana Imana rero nimba shaka kugenda kusengero ninjiye mu garde-robe yiwanje shaka kufata impunzu shaka kufata kakajipe mbona ukuboko kwiwanje kuko kuragenda kunyene fata ikitenge jipe nziza zikwiriye nyene umukobwa akwiye kwambara kwiriye ego nuko n'Imana izo basize Dieu lui-même va t'interdire donc l'esprit de Dieu quand tu arrives dans le garde-robe tu veux prendre quelque chose les habits pour t'habiller avant de partir à l'église tu vas sentir une voix en toi à l'intérieur de toi te dit non ça c'est pas bien. Tu sais, quand tu pars dans la présence de Dieu, il faut adorer, il faut chanter, il faut louer. Mais quand tu es mal habillé, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Mais quand tu es amoureuse de Jésus-Christ, tu te sens, il faut que tu ailles en forme, bien habillé. Quand tu vas danser, tu vas sauter, tu te sens que tu es à l'aise. Tu comprends? Mais de petits trucs là, ça ne permet pas à quelqu'un d'adorer. Nuinjira mu muhemu kubera avusanga wazikuye ukuratinda kubera abapasiteri bari ngaho avusanga mwe wasanga ko wozi ko bava ziva ego asibiza ni message kuri babakobwa konze kwambara uduhudu duto ariko benshi bakavuga ati ngo kubera yuko ngo ntubugiye gusenga ngo ivyo wambaye ngo hanini ngo uraba umutima hariko ilifo kugenda twisuganije neza twambaye neza même si nabo tugiye kuraba Imana. Historia ya Esther, avant d'aller rencontrer le roi, quand elle a fait 3 jours de jeûne, maintenant, avant de partir chez le roi, elle s'est préparée dans la présence du roi Assuérus. Elle s'est bien habillée, en forme. Quand le roi va le voir, elle va dire « Waouh !» Elle est bien habillée. D'abord l'apparence. Parce que ça ne veut pas... Gisuna vala. Sababu watu wasema kama Mungu ameshindwa kutuvika. Tule tumavazi ni tu wale watu ambao hawajitambui. Lakini sisi sisi tunajitambua. Wakati unapojitambua unajijua kwanza wa princess ukitazama vazi la princess ni vazi ambalo linaenea. Yaani akifika presence ya watu wakubwa wanasema wow. Hakuna hata kutamani kama vile kitika wanakutanisha kitika kisha amenyewa. Wow, utakikula vizuri. Lakini kama kinafunikwa vizuri unasema wow. Hapa utamenya unaviona. Yesu novuga ijambo ry'Imana riraryoshe ninjya ntazibagiye Irene piga. Iko mtabu sana. Kwambia neno la Mungu ndio linashinda kila kitu. Ijambo ry'Imana novuga risumba vyose. Yes, ndabona no munsi. Hivi sasa unataka uprepare ni? Nataka kupika wali. Hivi tutenda mu wali. Vyote. Yote ndavipiga kabisa mtaviona kisi tutavifaa. Sasa hivi Mungu ametufunza. Hapo mbele tulikuwa hatujui kupika, lakini Mungu akikupa Bwana amekuambia wewe pika sasa. Na bageni baende banakula. Wanakula hiyo sana. Watu hawapashi toka nyumbani wageni bila kula. Na Mungu ameshatupatia chakula. Kwa Mungu kuna vyote. Vyote chakula, mavazi, amani, haswa. Kuno musi Irene ufise umuryango turabona ufise umuryango nkuko Junior atubwiye ufise abana bangahe? Ufise Junior wenyene? Wenyene. Yego kandi jewe ndabinezerewe. Yego. Ariko turizere ko Junior azoronka abatoyi biwe. Yego Imana iracari mu ijuru. Yes kandi Imana novuga abana ikufitaniye ko ni benshi iracaguha abandi ba. Benshi cyane. Yego. None wifuza abana bangahe? Jewe sinzi. Imana bose izoguhaza. Ego kubera ubuzima bw'iwanje si jewe ngondorora ubuzima bw'iwanje ni Imana. Yes, kumbere turashobora kugira agapoze gato Irene adutekere hama après tuza kubandanya tuvuga byinshi turiko turasangira na Irene na cyane nivyo kuryo biko bitegurwa n'umuntu nawe nyene asa yarateguwe muri we mu ijambo ry'Imana kuko na hanini nibi rukura dutegirura ngaha birimwe nirindi novuga irimo indi migisha ko biko bitegurwa n'umuntu yateguwe nawe nyene. Ego.
yakiriye agakiza ndabisengera umuntu wese azobigira abifungura bimugirire neza mu magara ye ego n'abamama kandi shaka kuba akabanga imbo kurateka iyo kurya uco bisengera kwanza barabisengera ku table à manger ariko wewe kwanza bitarasha pia unaviombea sababu nguvu ziko mu mikono na pia chakula nayo inaleta ingine uzima ndani ya mtu na wakati unatengeneza hiyo chakula iombei ambia Mungu anataka chakula hiki mwenye atakikula kweli kama ana magonjwa ndani mwake shindwe sasa hivi ipone damu yako iende natembea hapa Yesu kila atakayekikula ajisikie kuwa na amani ajisikie furaha kwanza mimi nasemaga kila mwenye atakula chakula changu kweli akikulaga cha mwingine aseme kile cha ule ni cha kwanza lakini ivyo onye n'abakobwa nuvuga abamama bose niko musaze mumeze munapendaga chakula chenu chakula chako kiwe cha kwanza kushinda cha wengine nivyo sio tu chakula hata kwa uimbaji unasema Bwana nataka nikiimba kweli watu waseme wao huyu mtu ameimba kweli hiyo unapenda kupika chakula gani mimi chakula napenda sana kupika unasikia kile anakipenda kama mwenye hata nikipika mwenye nasikia hata nikile Kwera bavuga yuko mkeshi umuntu ari mu gikoni usanga yapeti yo gufungura yahe usanga afungura bikeyi ariko imfunguko kunze guteka wo kuvuga ati naje ndifuza ariko ndozifungura kuchoma nyama nyama sana kuchoma nyama napenda sana hata Mungu anapendaga nyama jamani na ni kweli na nyama nuvuga biri mu fungurwa n'abantu bakira bakunda gufungura ke ego jewe nkunicha inyama cyane niyo fungura cyane imisi 4 sur 6 5 sur 6 nyama fungura ifungurwa stari mu oya imisi yose mfungura ego jewe yes natwe wengera tugera tuzifunguye kuno munsi ego Bakuzi ba Buja TV kumbure ni hene kumbure tuko turavugana ariko arasa n'uwo ariko arategura ivyo tuyagira dutekere ubu nyene dufungure kumbura turashaka kumureka nawe nyene agategura ama après ahejeje kubitegura neza tukaca tugira kumbure siki arashobora kuba araf camera ivyo ariko aragira yes Yes bakuzi ba Buja TV nko mwayibonye rero twashize kwa ihene kumbure twasanze ariko arategura ifungurwa kumbe we yakubwira yuko nari ndabizi yuko mutima mwera ndaramaze kubimbwira yuko muza kuza hamanda batsanga niko ndabategurira nyene urabona ni ifungurwa muko muzibona ngaha mu mwanya ndafungura ariko mbere ko tuvugana kuko fo kwanza tumvugisha hamanza gufungura nacu sivyo none yes Irene ndagushimira kandi cyane najewe Wirange ndakubaze rero ibintu byanyu bise nko byatumye nza hano Irene watubwiye ko wakijijwe watubwiye ko wakira gakiza umuntu yesha yifuza kumenya mbega kubera wakira gakiza ntivyaje uko nyene ntivyaje uko nyene ngatuno umunsi birabaye urapfusa umunsi birabaye vyagenze gute muri make waciye mu bintu bimeze gute umuntu amenye yuko kumbura hari umuntu yoba ari muri ubwo buzima wowe wabayemwo yoba yifuza kubivamwo mbega yuko iki vyagenze gute muri make jewe kwanza ni neema mbele ya yote ni neema kupata wokovu sababu wokovu sio kitu cha kawaida ndio kwa maana wengi hawajui lakini unapopokea wokovu unapata vyote lakini mbele ya hapo nimepitia katika mambo mengi sana vinshi cyane muri muisi naciye muri vinshi cyane siwezi sema kama nilikuwa mtoto mpole mwenye anakaa nyumbani hapana nilipitia ni shetani mshenzi sana alipitisha vitu vingi vibaya sana yani unafika wakati familia iko kwense pesa hakuna unataka ukue juu na wewe watu wakuone unafikiri kama hivyo vitu ni kawaida na unaweza kuvifanya kumbe ni shetani na kwense vile juu ukatilizie njia zenye Mwenyezi Mungu hapendi unaona yani unakutanisha wasichana wengi hatuna subira
watoto wadogo wale wa adolescente 17 ans 18 ans unajikuta wanataka wawe otope. Kuwa otope viko kwa Mungu, vyote wenye tunahitaji viko kwa Mungu unapopata mafundisho. Sasa mimi nimepitia vingi sana. Nilienda kwa university na penda kuenjoy ma plage, ma boîte de nuit, nilifika kule kote, yani unajikuta furaha hamuna kabisa, hamuna. Unajaibisha kwanza, unajaibisha. Nilikuwa na ndoto zangu zamani, nilikuwa napenda nikuwe journaliste international, donc nafanya kazi ya journalisme sana. Ni rêve nilikuwa nayo, lakini avant tout wakati nilikuwa mdogo nilikuwa nikiimba, watu wanafurahia sana gisi naimba. Hata mkartie watu wako wananiita, njoo tuimbie, wananipanga jina ya Seigneur. Jina nani ya wimbo ambao nilikuwa napenda sana ya Marimi Samu. Nikienda naimba hapo watu wananipata pesa. Nilikuwa na hicho kipaji, lakini sababu wazazi walikuwa hawafuatilii wajue kama ni vitu gani, naona Afrika tena ni hivyo, na familia ambazo hazina moyen, yani hazina pato, mara nyingi vitu vinaendeka hivyo. Iko Imana ni nziza kubera ico yavuze hakiwezi kutoka. Ico yavuze ni kivaho. Ico yavuze, ico yamaze gutegura ko kizoba oba umwanya gusa ni wagera gusa. Shetani agerageza kukutisha mu bintu byinshi, ariko Imana ico yavuze kiraba mu izina rya Yesu. Unachifuza kumenya mbega rero Irene byagenze gute rero kugira ngo uburerere n'Imana uhinduke uve muri ubwo buzima bwo kuri ubwo byo Imana idashaka? Nahuye n'umugenzi wanje niwe yampamagaye, arazi neza historia yiwanje. Irene, wewe nakubonye ukunda Imana, ariko ari ibintu bikuzibira, shaka ko urane n'umukozi w'Imana. Uze umukozi w'Imana ayego okena na kimwe nachagenda nikakutana na ule mtumishi wa Mungu. Puis akaniuliza Irene, nije? Nikamwambia ni sawa. Akanambia uko sawa? Nikamwambia ndio, lakini mimi naona hauko sawa, sababu rohoni mwako hauna amani. Nikamwambia ni kweli, nisikudanganya, hata kama navaa hivi vya kudanganya, lakini mimi kabisa sina amani. Lakini hivyo vyote vilifika wakati yenyewe nimeshakutana na mume wangu. Nimeshakutana na mume wangu, naishi katika matatizo, sizai, nalia kila siku, mtoto sipati, najuza vitapitikana aje, naenda takuwafumu huko, wamama wananipatia vimajani niiname juu nipate mtoto. Yes, urumva yuko Irene acimuntu byinshi cyane. Irene ntagucire mu babarire, waragiye kubafumu urondera abana. Wana n'umugabo. Naenda natafuta eti wanisaidie gisi gani nitapata mtoto, lakini wanakula tu pesa zangu bure, kwanza hawajui chochote. Najiona natokea nafasi ambayo ni nzuri sana, lakini naenda kwa mfumo mwenye ana chochote, ana chakula. Eti anataka nisaidie, hata nisaidia nini? Nikajikuta nishagonga vibambazi vingi sana, sababu nilipitia maisha yote nilikuwa simjui Yesu. Sasa ule mtumishi wa Mungu akanambia, sasa wewe, sasa muda wako umefika wewe kuisha kukulia na vyote, sababu unaona shetani ashakupitisha mambo mengi anakutesa, lakini muda unatimia sasa wa wewe sasa kumuona Mungu mzima. Sababu nasikia sauti Mungu yuko ananiambia eti wewe ni second chance, anataka kupatia maisha yako, na tena najisikia kama utamtumikia. Kaambia mimi kumtumikia Mungu eti ndio? Sema wow. Basi na mtumishi wa Mungu huyo ambaye nimekutana naye ilikuwa ni Prophet Didier Joshua, Prophet of Jesus, Didier Joshua. Sugujei. Ansie Sugujei. Mtumishi wa Mungu kabisa. Watu wakimsogelea wataona mkono wa Mungu. Mimi nimeona Mungu, nimemwishi Mungu kupitia yeye. Na leo kama naimba, ni ule Mungu ambaye yeye amenishuhudia. Wakati aliniuliza, ulishawahi kufanya vingapi? Nikamwelezea. Nishafanya hivi, nikaenda huku na huku, akanambia hiyo tu ndio nakuziwilia, unaona kama huwezi kukaribia Mungu? Nikamwambia ndio. Akanambia sawa, lakini hivi unataja si abifikiria hata entiere ya wenyewe mimi nimefanya, lakini tazama mimi nakuhubiri. Mungu yule ana uwezo wa kusamehe hayo makosa yote umefanya. Yes, urumva yuko ni Prophet Joshua twagize kugira nikiganira tubwira ivyinahiyiwe, tubwira ukuntu yagiye mu by'abafumu, ukuntu wewe yagenda no kumvaza abantu. Ni Irene wewe yamwegira amubwira ikibazo ciwe, ikibazo afise, ibintu bituma atiyegereza Imana. Joshua cyamubwira yuko ivyo wewe umbwira ntibishikana enti yakuvye jewe nakoreye Imana, byababaje Imana, ariko rabo no munsi ndiko ndaguha ubutumwa, pourquoi pas nawe rero Imana itokwakira gushire mu bandi.
konyene ico yambwiye kaca kiminkomezi kaca numvira ko Imana inkunda cyane anze wakoze bishi eko nagize bishi cyane bibi kuruta wewe ariko jewe rero ndikunda kuvuga ndakunda kwigisha ndakunda kuha ubutumwa bwiza nje wow naca mba intéressé nivyo ashaka kumbwira akacatangura kumbwira urukundo rw'Imana ibyo yamana ego kandi yamaye l'espoir akacambwira ikibazo ufise ni kiki namubwiye ko naciye mu binshi akacambwira okay tubu sema ukisema benye shetani watura watura ukienda kusema benye shetani alikufanyisha wewe ni hapo unajifungua usisikie haya namwambia vyote kwamba mimi sikukuwa mtoto mpole nipitia vingi sikuuaga tu wala sikunywaga pombe lakini vingine nilikuwa nafanya vingi vibaya isiyo mpendeza Mungu sababu hakuna dhambi ndogo dhambi zote ziko sawa sasa kanambia okay nataka nikuelezee huyo Yesu nataka nimkuelezee na wewe akusaidie akanielezea kwa kifupi nikasema wow kweli Yesu ananipenda akaniombea nikajisikia kama kichwa changu kilikuwa na vingi kweli na vinakuwa kama ule mzigo unatoka akanambia natoka hapa kwako hapa mnyumba yako nitarudi hapa ukiwa na ushuhuda nikamwambia hapo ilikuwa mbele ilikuwa depuis 2014 mtazama anasema huyo alikuwa hana haya kwa kwanza na kitu angana vaa makabutura pantalo wa bikwembe hapo anapigika na wokovu Mungu ajambariki hata na mtazama anasema huyu sasa na Yesu ni musicien lakini hata naambia nini nikafikiri kama chenye ananiambia ni uongo alipoenda tu chenye chochote nilikuwa nacho lazima nyuma yake nikaanza kupata mandoto Mungu anaanza kunitembelea nasema kugendera rero kabisa tangira ubucuti n'Imana nikaanza kwa gisa alinielekeza kwa naomba hivi ita Mungu hata unaona kama hautakasiki Mungu atafutiwa takatifu yes nuvuga Irene ntaguciremo kandi gute yacha kubwira ati nze ndasenga Imana biciye muri no nzira nk'umuntu yo batazi gusenga umuntu yifuza kukwegereza Imana kumbura atari nga mu Burundi yo bikora gute yabiguhanuye gute umuntu yosenga gute kugira ngo yumve ko ari kumwe n'Imana okay yambwiye ko we wakati anataka kuokoka yeye haiko mtu ali mhubiri Mungu alimtokelezea tu akanambia Mungu anasikiaga hata mu mawazo yako yale ndani anakusikia tena usimkamatie Mungu kama mlima sio mlima gisi watu wanamchukulia vitu vikubwa Mungu yuko ndani mwako mwambie tu hata unaikaa tu mwambie Mungu niko mtoto wako na vyote nilifanya ni vibaya si yakubali kama ni vizuri lakini nakuhitaji kila siku sema hivyo na kwa narudilia hivyo na mwandikia ananiandikia kisha aprili kubakia communication naye nikaanza nikilala napata presence ya Mungu na vitu gani hivi mwanga mweupe sana najikuta musale kubwa sana najisikia sauti iko na Irene nasema hivi vitu ni vitu gani hata siku nimeletewa mtoto sababu mimi nilikuwa tasa kabisa singelizaga lakini nimemwona bari kuvyara oya kibazo cyo kutavyara abadaktari bacha bamukira ko wewe kweli byararangiye nuze kugira uvyara aha rero ni Imana gusa bigenda gute rucurunga umwana gute jewe rero ngacha sigara mu masengesho nguko prophet of Jesus yambwiye nako naomba na muita na niongoza mu maombi najisikia niko msekirite iko saa yote ananitia nguvu basi tena alikuwa litokea huku mimi niko Kongo tena hakukujaga eti ananijua nilikuwa napanga kwa shangazi yake kwa etage tu hivi gisi naishi hapo kisa sasa kwenye iko huku Burundi anaota Mungu anamwambia nenda Kongo kwa shangazi yako kuna mtu namhitaji pale ni fori kujaga alipofika kwa shangazi yake anabauliza kuna mtu mgonjwa hapa nitaombea anamwambia hapana hakuna mtu mgonjwa hapa lakini sisi hatujui wewe unakuja kutafuta nani wakampeleka hospitalini kule palikuwa mtoto mwenyewe anashindwa kunyamba wa mfamilia anataka kumopere akamwombea huyo mtoto akapona haraka kanyamba hiyo sana akaenda kanisani akamwambia jamani sijasikia kama nakutana na mtu mwenyewe niko natafuta aliko unisaidie walipokuwa wako narudia sasa na kuzee wake
Kuzia akamwambia kuna mtu mdada mmoja na anapendaga Mungu hata kama hamsogelei Mungu sana, lakini tunaonaga anatuambia tumsaidie kwa maombi. Lakini wewe tangia hapo umeshaona na Sugu J. Hapo sasa kuna kueleza gisi alikuja kutoka Burundi. Sasa njoo nikasema mimi naikaa nyumbani na nasikia watu wanagonga. Kuzia yake anamleta Sugu J. Na kufungua mlango naona watu. Namuuliza karibu, anakaa anatuambia dada, mimi nimekuja hapa nyumbani kwako sio kwa sababu nakujua. Joshua huyo. Joshua akanambia nakuja kwako sio sababu nakujua. Mimi chenye kinileta ni sauti ya Mungu na nilikuwa nimeshagangana. Lakini gisu naona na vai sandali na hii nguo. Nimekuja hivi hivi. Sababu Mungu alikuwa ananitia kelele hata kunipiga nataka kupigwa. Nije huko. Lakini nilipofika mbele za mlango wako nikasikia kama ni hapa ni kwenye Mungu amenituma. Ni hivyo Sugu J alikuja. Haikuwa sema alikuwa ananijua au tukutana kanisani. Hapana. Ni sauti ya Mungu alitia akakuja kwangu. Na alipokuja akanambia hivi nakuombea mtoto utapokea. Mungu namuombaga mwenye alinitoa mumizishia maisha ya umbaraga ya ulevi atakuonekania. Namtazama gisa na Francis. Kama ndio hivi papasteri wa mpya bashakuwa. Wale wapasteri wanashinda wanasema sengu ni wapasteri wa kujitafutia franc. Acha basi. Lakini malgré ça nilikuwa najisikia kama yenyewe kuna nasema kweli. Ni vya kweli. Biko mimi nanigusa kabisa malgré apparence yake haifanana na yenyewe kuna nasema. Alors après ndio nikakuja kugundua sasa ya kwamba yakubwiye kunuzura senga ukuzuragira akanifundisha tena ni baba mzuri sana ule papa Didier Joshua ni baba mzuri sana akikufuatilia wewe kama hujagusa muujiza hakuachi mpaka pale utaufikia muujiza wa Mungu tena nampendeaga hicho kitu basi après pale akanifundisha sasa akanambia kwanza tubu nikatubu akasema nyuma ya kutubu hakuna makosa unapotubu makosa hakuna tena sema chenye ulifanyaga nikasema sawa tumuombe sasa Mungu akamuomba sasa Mungu kweli gisi nijikuta nishalala chini sina habari yote gisi nilisema sina habari lakini jikuta msalo yangu binaendekaje hapo bando namuona nakuwa kama mtu mpya yani unakuwa memory yote kama hivyo aliformate tu na ile muzigo nilikuwa najisikia inanitoka ile manque d'assurance yani estime de soi nilikuwa tena sina estime de soi siwezi kuzaa vingi nimepitia najikuta niko najikondane ndani mwangu kuna sauti inaniambia wewe uko wakufa tu yenyewe ulifanyaga angalia sasa una hata mtoto uko tasa nasikia sauti hivyo najisikia kama nijiue tu kama unachoka muro choka jua kuwaza sana lakini kupitia maombi ya mtumishi wa Mungu akaniambia yale maneno machache tu akaniambia Yesu na iko mpaka saa hizi juu yetu tuishi salama Yesu yaradupfiriye aracariho nuvuga n'ubukandi aracatugwanira kugira ngo tugume turi bazima ego Yesu aracariho kandi aratukunda cyane wewe banasema ngo alikufaga bile ni bila kuexperimenter puissance ya Mungu hauwezi mjua Mungu ni nani ni sheti kwanza ukue kwanza unamsogelea utamjua unaona avion kikwa hewani inapita unaona kama nikakinyengelele ikifika sasa kwa aeroport uende kuisogelea unaona gisi ni kikubwa hata wewe peke hawezi kusimama unapotea ni hivyo Mungu alivyo ukimsikilizia tu kwa habari utamuona kama iko mbali kwanza yatendagi lakini ukipenda kumsogelea utaona Mungu ni nani unaiona kweli mtumishi wa Mungu aliponielezea Mungu nikasema wow sasa kama Mungu yupo mimi nitambana Irene rero ubu kibondo kisha kiboneka gute ikibondo rero nikapitia hayo yote namtumia message ananiandikia sasa usiku sasa nalala naota naona presence niko mfasi kwenye niko nasema peke yangu najisemesha msali mwa kubwa nyeupe yani sioni mwanzo au mwisho wa hiyo sala najikuta nishavaa kitambala najikuta nishavaa kanzu naanza kujisemesha sasa Mungu najua tu kama ni Mungu hapo nipo nazungumza naye hapa niko kwanza mimi peke unaniletea nini humu niko nafanya nini subitma haraka sana nachambona episine amazi mera kandi inatulia sana naona mara mwanzo piscine haraka sana naona mwele piscine panye nye como bougie mweupe como katasi bougie na panye sema mpanye mnakiaga matunda au mnakuja vitu vizuri bougie kwa haraka sana naona upande mwingine wa piscine kukwako kama vile watu watatu wanavaa nguo nyeupe
niko nafungua macho ni watazame, naona kama macho yangu hawezi kafunguka yote, lakini siwezi kuwafuata, siwezi kufanya chochote, na kwa kama hivi niko hypnotize, siwezi tingizika. Kwa haraka naona ule wa katikati anashikilia kitu mikononi. Alipoona kama anashikilia kama hivi filme tu, ma images ziko zinanania kwa haraka. Alipoona kama naona anashikilia kitu, akasogea ule wa katikati. Kama hivi unaona mtu anatembea kutapirula hivi, haiko sema anatembea kama hivi, kisi unaona maji nashukaga hivyo hivyo, njoo alisogea. Aliposogea akadepose kile kitu alikuwa anashikilia mkono, na jiona ni dra ya mweupe pale, hapa kwa ingine rangi ni blanc tu, blanc ko ibara gera niryo represent Imana, nubwo ari represent n'amahoro. Blanc nangara kile chenye anatia muri mu panye, ile panye ilikuwa mu ile piscine. Ibintu vyera imvyo vy'amabisa neza kandi ivyo bifise signification nziza. Ego ko iba ari ikintu kibi, kiba ari kuja mu baragera. Imana we ni Zera gusa wera ni wera cyane. Na kwa tunalia nikiona mtu anaimba Mungu ni wera kisha tena naenda mzambi, nalia sana. Hamjui. Ni vizuri unapomtumikia Mungu akuoneshe yeye ni nani. Hautamchezeaga, hautamvangaga, yani hakuna kumvanga wakati unajua kama yeye ni yeye. Nikaona deposit, nipo tizama chenye natia mule kitu kama dra, naona hapa tunzo piko wazi kwa ile dra, naona mtoto. Nikaanza kulalamika, uliona? Hakunisemesha aobe. Akarudia hivi gisi pale katikati alikuwa, wakageuka wakatembea hivyo kama tapirula mbele zao. Naona kitu kimoja, yani mtu mrefu mnene anafanana rangi ya dhahabu, yeye wote anashikilia kitu kikubwa. Walipofika mbele zake kitu kiko kama nguzo, akapata hapo yeye pekee ni jambazi, anavaa kabisa vitu vya oro, dhahabu, gisi unaona dhahabu na kuaga, yeye wote iko dhahabu. Hata na kitu chenye anashikilia kiko kama nguzo mkono chapata hapo, kiko dhahabu tu. Akakishikilia akafanya hivi, nikaona mji mwingine tofauti na pale kwenye niko, lakini siwezi nikatingizika, ni hivyo tu. Naweza kusema sitazami tena mtoto. Mimi nilikuwa nataka mtoto, lakini yenyewe niko naona biko vitu vya ajabu. Zaidi ya mtoto. Yaani nikiongea nasikia hata mafriso. Wakaingia, walipoingia tu nikaona mji ule, nikasikia kama nirukie hapo pale ule mtu akarudisha kile kitu cha akafunga. Nikapita natazama mtoto, nikapita naamka. Yaani mimi nikaamka nikaabudu Mungu ile usiku mpaka nikaala yasho mimi wote. Wajirani wakasema ule mama wa mule anapata nini jamani? Usiku yote hatulali leo kwa ajili ya kuabudu. Naabudu nasema Mungu, ulinitembelea, Mungu ule mtumishi Didier Joshua na kuona. Mimi sikubebaga mimba eti ndakuwa na retare njo na kia kujua tangu ile siku. Nikasema Mungu anatoka kunipa mtoto. Nikaambia mume wangu, jiandae, Mungu anatoka hapa. Mume wangu akaniambia hivi sasa ushaikalia kuota vya watoto. Ndio kwa maana itegura Imana igiridu ikibondo. Ego. Gisi niliamini ile presence ya Mungu. Gisi niliamini kama alikuwa pale na niletea mtoto, imekuwa hivyo. Mtoto akapatika. Wezi huyo haukupita mara moja. Kumenya vimenyetso vyo kumenya kufisa umwana. Papa Didier Joshua alikuwa kwangu, c'était le 16 septembre. Ile intervalle ya le 16 septembre mpaka le 16 octobre nilipitia vitu vingi sana. Niliona Mungu. Ilikia kufika le 16 septembre niko na mimi. Amina. Jipigie makofi kwanza. Kabisa. Ilifika le 16 septembre. Ndafisiki ikibondo Mungu. Nimemuona Mungu mwenye kufariji. Nimeona Mungu mwenye kuweka njia mahali ambapo njia hiyo. Yes, urumva yuko ni nayi wagerageza kudusigura kuri babakobwa basanzwe bari babaye mu buzima bwo bisanzwe uko yabayemo, ariko mu nyuma ukifuza kubivamo ariko ukabura ukuntu wo bivamwo. Arakubwiye ko wabikora ni wize ni wegereza Imana urabivamo ni ibintu byoroshye sibyo none. Murashifuza kandi kumenya ati mbega gute Imana ishobora kugucisha mu bintu bigoye kandi yifuza kukoyo gushikana kuri ya ntumbero nziza. Mungu arakupitisha mu mazambi. Rero jewe ubu nyene niho nahura ko Imana yari aramprepara, gutegura kurandengura kugira ngo ngore kiko gaciwe. Ube nuvuga umuvuga butumwa mwiza, kubutumwa bukiza kandi ndabuvuga na soni mfite. Ndabuvuga kandi ndamaramaza shetani, wewe wangore shiki niki na mahera na munezero naronze.
baruze hari ikintu kibabaza shetani ni nk'iki nko kuba wowe warigize kumukorera hama munyuma ukamuva koko ubuzi novuga amabanga yiwe yose na kandi abantu ntibankunda kubera jewe mvuga ukuri reka iki niki reka kuri Facebook yiwanje mfise ama video kavuga reka ugira kutubwira nk'umuriro wifuza kukurikirana kuri Facebook ni Facebook hamwe ni Facebook nikoresha cyane ngoresha Facebook cyane chaque semaine mfise ama video shirako Facebook yitwa gute Irene Kapungu Yesu umuntu yifuza gukurikirana impanuro nyinshi novuga ivyerekeye ivyo yashiyemo cyangwa ukeneye ko hinduka gute wobikora mukurikire kuri Facebook yiwe araguha novuga impanuro nyinshi gute kuyegereza imana sibyo none ego cyane yes kumbura Irene rero agira ko atubwira rero album yiwe ko atubwira ko afise album bega azoyilauncinga ryari album jewe fise album ubu nyene ariko jewe album yiwanje nizoshira nizohera sohora indirimbo ufise message nyinshi ugishikiriza abantu ndiko ndarindira gusa inzira zoduha nyinshi cyane mana yanje mfise bishi uzoyilauncinga ryari rero ubu nyene mfise indirimbo zibiri kuri YouTube yitwa gute Irene Kapungu officiel fise indirimbo zibiri mwambie Yesu aho ndiko ndavuga ubutumwa nyene mw'iryo ndirimbo ariko ndirimba mu Giswahili comment je peux dire la langue lugha haimzuili mtu kusikia message ya Mungu sababu Roho Mtakatifu niwe anafunua mambo lugha sio tatizo. Yes, ati rero ufise rero album indirimbo zibiri ziri kuri YouTube ufise ama audio mesh ifuze kuzosohora n'ama video zose ndiko ndakora kubera nasohoye kwanza zazibwiri kubera shaka kubona feedback abantu bakira gute ariko bazibona gute Imana yampaye amahera gukora ama video ma audio nyene Imana yaragohe amahera video zirahari gusa urindire gusohora abantu ubutumwa bwanje bako bwakira gute bako barakira neza twizere rero ko muri no misi rero Irene agiye kuduha indirimbo indirimbo nyinshi cyane Mungu alimsaidia akampatia ile baraka akamsaidia akampatia novuga ingabirano yo kuririmba ni gute rero nawe ushobora kumukurikirana kugira ngo nawe uronka ko gakiza uhinduke uje mu buzima bwiza turi novuga ngo turi mwihiganwa canke turi mu ntambara yuko gufata abantu bose Shetani yaboshe tubamwake tubashire ku ruhande rw'Imana sibyo none gahire uko nyine tubikora tubishije mu ndirimbo za Irene indirimbo ni nyinshi cyane harimo ubutumwa bwiza genda kuri YouTube channel yiwe ni Irene Kapungu gire subscribe like comment na share kugira ngo indirimbo zibashe ziguhindure mu mutima wowe uzi yuko waboshwe n'iminyororo ya Sekibi sibyo yes Imana yacu iradukunda cyane iradukunda ni mupapa wacu Imana ni umupapa wacu mugenzi mwiza cyane jewe namubonye mubinshi cyane twayaze byinshi na Irene kumbure tuzorandura n'umwanya mwinshi tuvugane byinshi atubwira ivyerekeye ibikorwa byiwe kuko nahandi yatubwiye ko afite album zibiri sivyo Irene ego indirimbo zibizi kuri YouTube izindi nyinshi ziri za audio zizoso audio nazisohoye kare ziriho ziraciriho zirahari indire igihe nicagera muziduhe après concert ya lancement officiel ya album itoba mu février nyine tuzobimenyesha uzobitubwiye yego vyose nzobikira twarigeze kubona uri muri higanwa ryo kuba uwa mbere mu vyerekeye vya gospel Edge Fest Gospel Music Award ukunda indirimbo ziwabo nigikiyoterera canke yo gushigika kugira ngo nawe uronke ayo mahirwe kuba uwa mbere acavota vota gute rero mbo mwambie Yesu turiko turarindira ama nimero nibaduhaye ama nimero turiko turazirindira ariko ndizera ko bizogenda neza mina nizo matrofe nabiona kabisa najua kama nitaipokea hiyo trophy Irene tugushimire cyane okay ariko niho genda nyine utatubwiriye kandi karirimbo kamwe muco dusengera wakuye abisirayeli mu gihugu cy'ubuja rubashikana mu gihugu c'amasezerano wakuye Dawidi mu ishamba yari umwungere w'intama umugira umwami w'iha
ihanga rya Isirayeli. Haleluya. Kubwo rukundo watanze umwana wawe w'ikinege, ikimazi acungura isi. Kubwo rukundo wambaye indirimbo nshya. Haleluya, haleluya. Ewe rukundo, urukundo niyo nguru yanje. Urukundo rwawe Mana nukuri, urukundo rusumba byose mu bikorwa. Urukundo ni wewe Mana wamamaye. Abakozi ba Buja Hit urumva yuko Irene afise ingabirano irenze. Shetani akwari alitubania sana. Sio mtoto mzuri. Inabidi Mungu amlani kabisa, tena zaidi ya kumlani. Tena laaniwe kabisa. Yesu abakiye ko kumuntu. Nini ingabirano ufise? Ndiko naririmba neza zose mu Kirundi, ndafise Igiswahili, zu Français, zose ndazifise. Nk'umuntu yoba yumva Igiswahili, Igifaransa novuga n'Ikirundi, urumva yuko azokwakira gakiza. Yego. Ya message y'Imana yifuza yuko uzoshikiriza mu bantu, urumva yuko azoyironka wewe. Ya message yuko Imana yifuza yuko uzohereza mu bantu, urumva yuko umuntu yumva izo ndimi azoyironka. Azoyironka neza cyane kandi izomushikira. Yes, Obotsi umwemu yera. Ndakunda mwemu yera. Mwemu yera n'umukunzi wanje kandi amkira amabanga yose mu ijuru. Mwemu yera. Dusengera rero novuga Irene. Ushaka dusenga Imana. Mfungure neza, amutusengera kandi ngira urugendo rwiza nsubira iyo nabivuye ndashika amahoro. Urugendo zorugira rwiza cyane. Uvuye ngaho iwanje ari abamarayika benshi cyane kandi bako baratura. Ndumva no mu mutima wanje numva yuko nisanzuye neza ndahantu heza cyane. Ngaha ijuru urazi umugenzi wawe aho ari niho nawe uzo. Imana iri ngaha. Imana n'umugenzi wawe ni papa wawe n'umuvukanyi wawe. Cyose. Ndamukunda kuruta ibintu. Ego niwe wa mbere, number 1. Wa mbere Yesu ni wa mbere. Ni wa mbere amaya mahoro y'uwa mbere. Ni wa mbere Yesu ni wa mbere. Ni wa mbere amaya mahoro y'uwa. Amaya mahoro. Amaya mahoro. Amaya gakiza. Amaya umwana. Yes, novuga Irene novuga akubwira yuko Yesu ni ya mbere. Udashize Imana imbere ya byose, uzosanga ibintu byose bitari kugenda neza, ariko yisize imbere ya byose ibintu byose bizagenda fresh. Si fresh cyane. Ona mugo ndaba neza. Bien ça. Ndi fresh. Yes, Irene kubwa akagasabisho gato inuvuga dusengesho dukeye kumbere umuntu yogenda atekeranye. Sengera abantu cyangwa twese n'abantu bakaba dukurikirana. Okay. Mana uri mu ijuru, data wacu kirenge kizima. Mana rukundo, nakukunda cyane. Baba ninakuita kwa ajili ya kila mmoja ambaye kuna tufuata hapa. Bwana habari isipite bure, bali mponye mtu, imsaidie mtu, imuinue mtu, imuamshe mtu katika jina la Yesu. Hata kwa yule ambaye anapitia matatizo, Mungu uliyeniona, Mungu uliyowaona wengine na kuokoa, Bwana umsaidie. Hata ajisikii kama anaweza, lakini wewe unaweza Yesu. Fika maisha kila mmoja ambaye atashikwa na habari hii, auone mkono wako, asaidiwe nawe Bwana. Kila sikio litanisikia, kila jicho litakaloniona, likuone wewe Mungu na lisaidiwe katika jina la Yesu. Saidia pia hata huyu mtangaza habari, Bwana umsaidie, apande na apande zaidi na zaidi tena. Nasi ambao tuko kwenye kazi, utushike mkono, utujaze nguvu zako. Bariki Burundi, bariki Warundi, bariki udongo wa Burundi, usikose chakula, Warundi wasikose chochote. Kila atainukia Burundi, akutana nawe. Kila atakayepambana na Burundi, upambane nawe Bwana. Asante Yesu kwa sababu utatenda yote. Kila tunachoomba wewe unasikia. Maana sikio lako ni tayari kusikia maombi yetu. Na tuna imani ya kwamba umetusikiliza na yaliyo mema kwetu zaidi utayatenda. Tuna imani na matumaini ya kwamba uko nasi na utabaki kuwa nasi milele na milele katika jina la Yesu naomba na kuamini.
Amen. Amen. Yes, bakuzi ba Buja TV uno munsi novuga twahezagiwe naho nza gufungura jenyene ariko umunsi waza gusangira. Yes, kuri muri kumwe na Beni byande kamera zike ariko abikora neza cyane tuzosubira rero Imana bikunze nibagire kugira subscribe gende kuri YouTube channel ya Irene Kapungu. Gira subscribe, like, comment na share ibikorwa byinshi ariko video ziwe zibiri. Ego. Na Facebook yawe yitwa gute? Irene Kapungu fise page Facebook na compte Facebook byose bira. Yes, musange novuga kuri izo social network ziwe kumbira akoresha umwandikire icyo umuvaza kumbere muvugane akubwira gagwe gahunda kumbere ari cyo womwongereza cyangwa icyo yokongereza mu vyungurane muri ko byose bici mu zina ry'Imana. Nibagere rero kugira subscribe. Bye, tubagire bye. Bye.